Nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga nako ikiganiro iwanyu mu ntara, aho uyu munsi tugaruka cyane ku bagore n'abakobwa n'ibibazo bahura nabyo ndetse n'uburyo bagerageza kubishakira umuti. Bamwe rero mu bagore bafite ibibazo bitandukanye n'impunzi. Mu gihe amahanga yarayizihije umunsi wahariwe abagore ku isi, abarundikazi barera abana bonyine mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bo bugarijwe n'ibibazo bitagira ingano. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Joven yanyarukiye mu nkambi ya Mutenderi, baraganira maze adutegurira inkuru. Ndahura n'ingorane nyinshi cyane bivanye nuko ataburyo mba mfise buhagije bwo kugira ngo ndabakwirize, aho tusanga umenga biragoye. Kugira umuryango munini ni kimwe mu bituma abagabo bata ingo zabo bakaja kurongora abagore bakiri bato kandi badafise abana babahangayisha. Ico kibazo kigatuma batagira ubushobozi bwo kugurira amakaye n'amakaramu abana babo. Kubw'iyo mpamvu bemera kugurisha ibiribwa baronswa kugira bakemure ico kibazo. Ingorane duhura mugo kwirera n'abo bana ni nyinshi. Abana hari gihe usanga baraye batariye kubera impamvu z'ibiribwa bihera kare, kasanga baragiye gusa hari nka mwana yigaga kenikaramu canke ikaye. Ibyo byose urumva uri kurabirondera uri wa mugore urumva ko bica bikugora, hariko na za mpuzu zabo na za mpuzu z'abana. Jewe nka jewe ndi impunzi maze kuba nireranya abana, ndahura n'ingorane nyinshi cyane bivanye nuko ataburyo mba mfise buhagije bwo kugira ngo ndabakwirize, nk'ushaka gahuzu rato iki n'ibindi nuko kurya, aho tusanga umenga biragoye. Rero muri ivyo bice bisabwa yuko tworondera imfashanyo nayo ntirikiraboneka nkuko bikwiye. Nka jewe kuva nsice ngaha novuga yuko umufashanyo ya RPG ntabwo ndigera ndonka n'amahera n'umusi warimo. Basabye ishyirahamwe rikorera mu gisata c'abageze mu zabukuru hamwe n'abireranya abana Helpage kubagarukirako kugira ribahe izo mfashanyo nabo babeho neza nk'abandi. Ikintu ca mbere nosaba nk'amashirahamwe naho yo buryo shiramwe Helpage canke ayandi amashirahamwe atandukanye, na cane twebwe abamama twireranya abana, nipfuza ko bokwama batubaye hafi buri mwanya kuko ibintu dukenera ni ibintu bitandukanye. Murabizi ibintu by'abamama bashobora gukora mu rugo, bongere kutuba hafi badufate mu mugongo. Rero nukuri ico nosaba cyo norangiriza ko nkabajya muri bajya baronka amahera natwebwe bakaraba ico bodufasha nko kubera ataco tugizana ataho tujana twe kuza kurondera ico twokwifashisha dufasha abana. Umuvugirizi w'ishirahamwe Helpage rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana Bwana Nyogori Baraka mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika yavuze yuko cyane hafashwe ibimuga byireranye abana, abandi nabo bigishwa gukora imyuga itandukanye kugira bibesheho kubera imfashanyo zitangwa zitokwira bose. Sisi kama shirika ahagira ati uravye ishirahamwe ryacu ririho kugira rifashe abageze mu zabukuru, rifashe abireranya abana, arico kimwe n'abapfakazi, ariko ngaha mu nkambi abo bantu ni benshi gose. Kubw'iyo mpamvu turaba abafise ingorane yoba ari niniya kuruta y'ubundi akaba aribo dufasha. Abandi nabo turabafasha mu bindi nko kubigisha ibikorwa bitandukanye kugira barebe uko bokwifasha. Naho kundi kuko turaraba uko dusaba indi bashira hamwe akadufasha kandi akongera imfashanyo kuri aba bantu kugira ubwidogorwa. Mu bitigiri bitangwa n'iryo shira hamwe Helpage, Bwana Nyogori yavuze yuko mu nkambi ya Nyarugusu hari abagore bireranya abana bagera 800, abana b'imfuvyi 1700 n'abageze mu zabukuru bagera 4000. Kubera bakeneye kuronswa imfashanyo ari benshi, baca baraba bajya bakeneye gufashwa kuruta abandi akaba ari bo baronswa imfashanyo gusa. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Joven, Ijwi ry'Amerika. James Joven urakoze. Tuve muri Tanzania twerekeza mu Rwanda, mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko inyigisho z'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango zimaze gushinga imizi. Abagore bo mu kirwa cya Nkombo baravuga ko abagabo babo batabafasha imwe mu mirimo yakabaye yunganira iterambere ry'urugo. Ubuyobozi bw'ibanze aha ku Nkombo buvuga ko ibyo bituruka hanini ku mico yaho batuye ituruka mu gihugu gituranye cya Kongo. Abo rero abagore ntabwo barera amaboko. Inkuru ya mugenzi wacu Temistokere Mutijima. Akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani cyangwa se kwisuma ni akazi gasaba ingufu nyinshi, ibifitanye isano n'umubare munini w'abasore n'abagabo b'ibigango ugasanga amaha mu Rwanda. Icyakora mu karere ka Rusizi ku mupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abagore biyemeje nabo gukora uyu murimo.
benshi muri aba ni abahoze bakora ubucuruzi bwa magendu bambutse ibicuruzwa bivuye i Bukavu babijyana i Kamembe bitasorewe, ariko harimo n'abari basanzwe mu mirimo y'ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi bwo gutembereza imboga n'imbuto mu mujyi wa Kamembe ibizwi nk'ubuzunguzayi. Aba bavuga ko bagitangira bitaboroheye kubona imirimo bitewe nuko abayitanga babakiraga. Abaduhaga akazi rero babaje kujya badutinya kuko babonaga turi abagore, ariko nyuma zabo baje kudutinyuka nyine bakajya baduha akazi tugakorana nyine neza nta kibazo. Bigitangira bavuga ko nta mbaraga z'abagore, ariko uko leta y'u Rwanda yagiye idushyigikira nabo bakabyiyumvamo, natwe twagenda twumva uko ubuyobozi budushyigikira natwe tukagera twiha imbaraga, nabo bagiye bumva ko bishoboka umugore ashoboye. Abambere muri uyu murimo w'ubukarani bavuga ko bawutangiye mu mwaka w'2007. Icyo gihe ariko uretse no kubatanga imirimo nabo ubwabo kwisanga muri uyu murimo wafatwaga nk'uw'abagabo gusa ntabwo byaboroheye. Madame Kabera Francine ari mu babaye abambere mu kwinjira muri aka kazi. Ntangira nakubwiye ko twatangiye dufite isoni, wumva ari ibintu nyine bidasanzwe kuba umudamu abasha gutwara imizigo, ariko uko twagiye tumenyera tugenda tugifata maîtrise kwakorera kirosenkana tukagera duhirima. Twatangire kuri 25 tugenda tuzamuka, kirosenkana ndayitwara nka 25 hose ndatembera nta kibazo, nta mudamu hano udashoboye habe n'umwe. Kuri ubu aba bagore bishyize hamwe n'abagabo basanze muri uyu mwuga abakora koperative imwe aho bafatanya mu migendekere myiza y'akazi. Abagabo turakorana nta kibazo kuko hari n'imirimo nyine tubone tudashoboye turi nk'abadamu, abagabo bakadufasha, mbese turungikana ntago tugorana, baradufasha turuzuzanya. Wikorera ibyo ushoboye, icyo udashoboye abagabo bakagitwara. Kirose nkanda kikorera nkagera hariya nkagaruka nkikorera ikindi. Niyo turi ku Gikongo tugikura hano tukakigeza Ikongo tukongera tukagaruka tukikorera ikindi. Rero turi gupakurura, hari ibyo dupakurura bitabinganye ibiro, ubwo hari biba bifite ibiro 100, hari biba bifite ibiro 70, ibiro bifite 50, aho ngaho niho agenda atwara ibiro 50, 70 kuzageza ibyo ageze kujya gutwara ibiro 100. Mu migendekere y'akazi kabo ka buri munsi bakorera hamwe, hakaba hari abashinzwe kwishyuza, nyuma basoza bakaza kugabana icyabonetse babanje gukuraho ayo kwizigama, ariko bakaringaniza. Icyakora ingorane ntizibura, hari ubwo akazi kaba gake na rasi y'imuhira ikabura. Imbogamizi duhura nazo kenshi ari igihe tubura akazi, twiba twakwicara nk'umunsi wose nyine, nimba ari imodoka imwe yaje akaba ariyo dupakurura ukabona ni ikibazo, bitewe n'amafaranga dukorera. Igihe akazi kabuze amafaranga yaba makeya mu mihahire ugasanga nta rasiyo y'abana ivuyemo kuko ibintu byose byarapanze ku isoko. Nubwo bimeze uko ariko aba bavuga ko mu gihe bamaze bisuma hari icyo byabamariye iwabo mu miryango, nko kubonera abana ibyangombwa nkenerwa. Aka kazi karamfasha kubera ko nishyura mituweli ukaguramo n'agatungo n'abana bakarya nta kibazo kirimo. Ari umudamu uri aho ngaho w'umuhinzi, ariko mba mu nzu y'ipangaye, ariko ubu nariyubakiye ndi mu nzu yanjye, ndi umudamu ugaburira abana 6 nkabarihira n'amashuri. Ibyo byose byavuye kuri iyi ngorofani ubona nicayeho. Aho mariye gufatira kano kazi byanteje imbere. Inzu nari ndimo yari y'igitaka, ubu nasizeho itafari, naguze n'imirima akarema hirya no hino, mbese muri make hari aho navuye hari naho nagize. Aba bagore bavuga ko bagiye baza mu kazi ko kwisuma buhoro buhoro, bamwe bakurikiye bagenzi babo baturanye cyangwa bahoze bakorana mu buforoderi n'ubuzunguzayi. Kuri ubu koperative yabo igizwe n'abantu 75 barimo ab'igitsina gore 40. Bakora akazi ko gupakurura imizigo mu modoka ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bakanayambukiriza abacuruzi bayirangura bayijyana muri iki gihugu gituranye cy'u Rwanda. ndakuramukije ndamutse n'abatuteze amatwi. Umunyororo umwe niwe yafuye, abandi barakomereka mu migumuko yabereye mu mabohero 4 yo mu Butaliyano inyuma y'ingingo zafashwe na leta zigamije kurwanya umugera wa corona canke COVID-19. Abaharanira agateka k'imbohe muri ico gihugu bashikirije jo ku munsi w'Imana ko abo banyororo bariko bariyamiriza ingingo zafashwe na leta zirimwo iyo kubuza imiryango yabo kubagendera. Ubutaliyano buza ku mwanya wa 2 inyuma y'Ubushinwa mu banduye n'abishwe n'uwo mugera mu bihugu 99 umaze gushikamo. Nayo aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika
abo maze guhitana bashitse kuri 21, benshi muri bo ni muri leta ya Washington iri mu buraruko bushira uburengero bw'iki gihugu. Muri Afrika abantu baharurwa mu majana barakoraniye hamwe ejo ku munsi w'Imana habereye isanganya ry'indege ya Ethiopian Airlines yahitanye abantu 157 bari muri yo mu kwezi kwa gatatu, bibuka umwaka ugiye kurangira ababo bahasize ubuzima. Iryo koraniro ryabereye ku kibuga kiri hafi y'ahabereye iyo mpanuka ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Abahasize ubuzima bava mu bihugu birenga 30. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yakorotse imaze iminota 6 ihagurutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka urangiye. Washington, ijwi rya Amerika. Korea ya ruguru yararashe ibigendajuru bitatu mu kirere. Igisirikare ca Korea y'Epfo nico cabishikirije kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'indwi Korea ya ruguru iteye mu kirere izindi misile zibiri zigenda ikirere kigufi. Nta makuru arenze ayo yatanzwe kuri ivyo bisasu vyatewe. Mu ijambo yashikirije ry'umwaka mushasha, Perezida Kim Jong-un wa Korea ya ruguru yavuze ko atatikimubuza kugerageza ibisasu vya misile n'ivya nucleaire. Yagabishije amakungu ko agiye kuzobona ico yise ikigwanisho ruhasha gishasha. Perezida Ashraf Ghani yatowe muri Afghanistan hamwe n'uwo batavuga rumwe baheruka guhiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu, bariko bose baritegurira kurahirira mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuri uyu munsi wa mbere. Abakurikiranira hafi ivyo muri ico gihugu bavuga ko ivyo bishobora gutera icuka kibi ca politike kandi bisubiza inyuma utwigoro tw'amahoro Amerika yariko irafashamwo. Komisiyo ijejwe amatora muri Afghanistan mu kwezi guheze yatangaje ko Perezida Ghani ariwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 28 z'ukwezi kw'icenda, ariko Abdullah bahiganwa yaranse kwemera ivyayavuriyemwo, avuga ko yabayemwo ubusuma, ashikiriza ko yatsinze kandi azoshinga nawe leta yiwe. Abakandida baheruka kuva mu higanwa na muri leta z'umwe za Amerika mu matora yibanze mu mugambwe w'abademokrate barabandanya gushikira Joe Biden mu higanwa ryiwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Senateri wo muri California Kamala Harris yakinjuye mu kwezi kwa kabiri. Kuri w'Imana ejo niho yatangaje ko ashigikiye nawe Joe Biden. Harris akekwa n'abakurikiranira politike ya Amerika hafi nk'umwe mu bashobora kuzohabwa ikibanza c'icegera ca perezida mu gihe Biden yoshika aho atsindira umwanya w'umukuru w'igihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko kuri uwa mbere abonana n'abategetsi b'umuryango w'umwe bwa Buraya i Brussels mu Bubiligi kuganira ku kibazo c'impunzi muri Turukiya. Mu gihe impunzi ziva muri Syria zibandanya guhungira muri Turukiya, Erdogan yavuze ko igihugu ciwe kitazobandanya cubahiriza amasezerano yo mu 2016 casinye. Umwari witwa Umuziranenge Blandine yakoze kotex zimeswa zikoreshwa igihe cy'imyaka 3. Ni nyuma yo gusanga hari abana b'abakobwa batishuri bitewe no kubura ibikoresho by'isuku bifashisha mu gihe bari mu mihango ya buri kwezi. Inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Iki kibazo cyo kugorwa no kubona ibikoresho by'isuku abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango nicyo cyatumye umwari Blandine Umuziranenge atangiza umushinga wo gufasha abana b'abakobwa basibaga ishuri mu gihe bagiye mu mihango babitewe hanini no kubura ibikoresho by'isuku bizwi nka kotex mu ndimi z'amahanga. Umuziranenge namusuye aho akorera mu karere ka Kicukiro atangariza Radio Ijwi rya Amerika ko yatangije uyu mushinga nyuma y'uko nawe yahuye n'iki kibazo, akifuza ko nta wundi mwana w'umukobwa wazahura nacyo. Byari byarambayeho, ntabwo twakuze abantu baganira ku mihango ngo babihe ako gaciro gashobora gutuma unabibwira umubyeyi ati nshaka iki, yumva ari ikintu cyihutirwa. Kugeza aho ushobora kubwira umubyeyi ati
taga Cotex akazakubwira nko nyuma y'icyumweru ati noneho ngahakira amafaranga azif imihango itegereza icyo gihe icyumweru kikarangira. Nibyo nari nabayemo kubana n'abantu badashobora kwibuka byibuze niba ukeneye Cotex kuyikenera uwo munsi isabye cyangwa ejo yaho kurusha uko wakaka ikaramu bakazayiguha ikindi gihe bumva byabajemo. Sede yanjye nuko wenda umuntu atabihaye agaciro cyangwa atumvisha ububabare ngende kugira, ariko hari abafite side n'amafaranga ntayo. Ahereye kuri izi ngero zinyuranye zamubayeho cyangwa yumvise kuri bagenzi be, umuziranenge yahisemo gukora umushinga uzafasha abakobwa kubona Cotex kandi zizaramba. Mu gapaki kamwe gakorwa n'uyu mwari habamo Cotex 5 zishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka 3. Imwe ishobora kumara amasaha 6 kugera ku 8. Arayambaye imwe mu gitondo, ageze mu masaha 6 arahinduye afashe iyindi, zibaye ebyiri. Iyo atashye abasha kuzimesa akambara iyindi ni ya 3 nijoro, noneho mu gitondo zindi ziba zabashije kuma akaba yakoresha izindi ebyiri zisigaye, ku buryo muri cycle twizera ko izi zishobora kumufasha agakomeza akazikoresha mpaka. Noneho kubijyanye no kuyimesa nabwo tukamwibutsa no gukoresha amazi akonje nta kindi ashyizemo, agakoresha isabune isanzwe atari zirimo impumuro, ubundi mu kwanika akanika ku zuba risanzwe. Nigere nari mwakoresha ipasi, kuko ipasi yikoresheje aha hatakaza bwa bushobozi bwo gufata hari hafite. Ubundi tukanamwibutsa ko agomba kujya azibika ahantu hatari icuzwe. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2006 bwiswe shi 28 bwerekanye ko mu Rwanda nibura abagore n'abakobwa 18% basiba imirimo n'amashuri kubera kubura Cotex. Ibyo bigatera igihombo cy'amadolari 215 kuri buri mugore ku mwaka. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo mu mwaka w'ibihumbi 2014 igaragaza ko nibura umukobwa umwe mu 10 bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yasibye ishuri kubera imihango. Mu bihugu bikennye 30% by'abakobwa basiba ishuri kubera kubura impapuro z'isuku bari mu mihango, bagatakaza 25% by'amasomo yabo, abandi bagahitamo kuva mu ishuri. Ibivugwa muri ubu bushakashatsi ni nabyo abana b'abakobwa babiri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko byababayeho ndetse no kuri bagenzi babo batari bake. Hashize nk'imyaka 3 byarambayeho nanjye ngiye gusura ishuri icyumweru cyose kubera Cotex. Ababyeyi babasaba se bakakubwira iki? Ni ababyeyi nari mfite. Abakuriraga abanderaga narebabwiraga nyine nibabyiteho bakambwira ati si ikibazo, hari ibitambaro sinari nzi kubikoresha, byarangoraga cyane. Nirirwaga mu rugo gwenda nanagikoresha kubera kutakimenya ngati ninyigendana gishobora guhubuka kikagwa nkaseba kuruta uko nakwisibira ishuri. Ngiye ntago nigize nsa wenda ababyeyi banye Cotex ngo bazinyime, ariko hari bashuti banye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri wabo mubaza ati se kuko utaje ku ishuri tinabuze igikoresho cy'isuku timbibwira iwacu nkabona nibabyitayeho, kuko hari n'igihe abanyeshuri muri gukina wenda nk'agapira mukinaga gishobora kuba cyanatakara kikagwa hasi ku mugani ugaseba. Ubwo rero barafa aho kugira ngo bajye gusebera ku kigo babati aho kugira ngo nzaze nkinewe n'abanyeshuri kigwe nsebe nzigumira mu rugo ntawe uzamenya ibyambayeho. Intego akaba ari uko mu myaka 3 nta mukobwa uzongera gusiba ishuri kuko yabuze icyo gikoresho cy'isuku. Intego yari ukuvuga ati byibuze mu myaka 3 ntagire undi mwana usiba ishuri avuga ati nari nabuze ibikoresho by'isuku. Umuryango nyarwanda washe kumva ko imihango ari ikintu kiri naturel, nk'uko umuntu arwara ibicurane ukanamuha pole yababara ukabasha kumwumva, urumva byibuze bibanze babinormalize muri rusange. Ariko intumbero yacu nk'uko nyine natangiye n'ubundi kubera babandi 18%, urumva n'abantu bashobora kuyingayinga miliyoni 2 ubwabo babasha gusiba yaba ishuri n'akazi nabo nyine bazamo. Niyo ntumbero yacu mu myaka 3. Uyu mwari w'imyaka 30 amaze kubona ibihembo 2 kubera uyu mushinga we, byamuhaye agera ku 30 by'amadolari, ni ukuvuga ko abakaba miliyoni 30. Umuziranenge avuga ko byamufashije mu gushaka abakozi, kubona aho bakorera no gutumiza ibyo gukoramo Cotex byinshi, dore ko byose bituruka mu Bushinwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi urakoze. Turacyari mu Rwanda, tujya noneho mu majyaruguru y'igihugu ahari abaturage bo mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo batakambira inzego zitandukanye ngo zihagarike ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Baravuga ko bubangiriza imitungo kandi ko bamwe muri bo bashobora kwisanga mu kaga. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa aduha inkuru irambuye.
Ukigera mu kagari ka Nyamyumba mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda haboneka imisozi yagiye itengagurika rubanda bacukuramo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Haba hari imyaka y'abaturage, amashyamba n'ibindi, hapfa kuba hagaragayemo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti aboneka muri ako gace. Bihangayikishije ba nyir'amasambu. Iyo babujije banakwica uhagaze ahangaha, baba bafite ibisongo, bafite ibiposhoro, bafite amapiki barimo guhinga. Barakubwira ngo nimureke twishakire ubuzima, namwe mwarabubonye. Bikaba bintera impungenge rero ko baramutse batananyimuye bashobora kunaganika ku buryo mu gihe kizaza imvura yazagwa nkahita manuka mu muryango wanjye ukazima ubwongo ubwo. Twifuza ko rero mwadukorera ubuvugizi aho bishoboka. Ubusanzwe hakekwa amabuye y'agaciro ya gasegereti hagombye kuba hari mu maboko ya sosiyete icukura ayo mabuye y'agaciro Rutongo Mining Limited. Witegereje imisozi biboneka ko ari ikibazo kitari gishya kandi ngo n'ababifatirwamo ntibakangwa n'ibihano bahabwa. Ninjoro baraza, leta nayo nta kwitakoza umudugudu wagiye wandika abantu bakaza bakabafata bakajya kubafunga, abasigaye bagakora, ejo bakongera bakabafata bakajya kubafunga, babandi bafunzwe bagafungurwa bakaza bagakora, bakomeza gutyo. Nisasu ryera havuye ariko nta muntu barashe, bagenda bavuga ngo hezamunda zabo ngo nivyuka ngo bibamo ngo nta masasa ari. Iyo uganiriye n'abaturage bo mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro hirya no hino mu Rwanda bikunze kumvikana ko ahenshi barangije kubigira umuco, na cyane ko ari byo babakesha amaramuko. Na Rulindo niko abaturage badusobanuriye ku Ijwi rya Amerika. Iki kibazo kereka kubashakira imirimo bakabigisha imyuga bakiga gukora, icyo gihe bakazashobora kwirengera. Naho ubundi uko bameze nibaburaha bafite n'ahandi hose wabibonye hakurya hariya ko bahari rwose batagiye mu by'agasegereti gutyo. Nicyo kintu gitunze abantu binaha ngaha. Naho ubundi aha hatariho pe n'abaturage bari mu mazu ntibazaba bakiriho bahari. Ijwi rya Amerika abonye ibaruwa abaturage bangirizwa amasambu bandikiye ubuyobozi bw'umurenge wa Masoro batabaza ko biboneka ko inzu zabo zakisanga mu kaga igihe ubucukuzi bwakomeza. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ubuyobozi bw'umurenge ngo twumve ingamba ziriho kuri iki kibazo. Gusa twavuganye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri, bemeza ko iki kibazo bakizi gihangayikishije hirya no hino mu gihugu ariko ko ingamba zafashwe. Navuganye na Bwana John Kanyangira, umugenzuzi mukuru mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda. Icyo kibazo kirahangayikishije ndetse naho hantu uvuga ko twari turiyo n'ubuyobozi bw'ikigo. Ubu rero ingamba ya mbere dushaka gufata ni ugufatanya n'izindi nzego, cyane cyane inzego z'ibanze, ariko nanone tukagenda dushishikariza n'amasosiyete kuba yashora imari aho hantu, kuko ikigaragara haba hari amabuye kandi nta hantu nyine amabuye yacu aracyari hafi cyane ku buryo buri muturage wese bimworohera kuyageraho. Ubu kenshi rero turimo gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'izindi nzego zose zishobora kuba zabigiramo uruhare, ariko nanone tukabishishikariza abaturage, kuko umuturage ngo icyo abonye gishobora kumuha amafaranga cyose yagikora, ahubwo agomba gutegereza kugira ngo bahabwe uburenganzira cyangwa se habe haza n'umushoramari abe yabaha akazi. Ijwi rya Amerika kandi yavuganye n'ubuyobozi bwa Rutongo Mining Limited bufite mu nshingano ibirombe by'agace kavugwamo ikibazo. Buvuga ko mu bihe bitandukanye bwakunze gukorana n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu kurwanya ubu bucukuzi ariko ko bisa n'ibyananiranye. Buvuga ko bufite n'urutonde rurerure rw'abakekwaho kugura agasegereti bitemewe n'amategeko, bukemeza ko ikibitera abaturage hanini bamye bacukura amabuye y'agaciro mu muco wabo kandi ko biboneka ko nta kindi cyo gukora bafite. Bwana Kevin Baiskis ni umuyobozi mukuru w'iyi sosiyete y'ubucukuzi. People need to live. They need to survive on something. For many years, this has been a very flourishing mine. This mine is 90 years old, you know. Aragira ati abaturage bakeneye kubaho bakaramuka kuva mu myaka myinshi kandi iki kirombe cyari gifite amabuye menshi kimaze imyaka 90 warubizi. Rero niki kibyara umusaruro nko mu myaka myinshi yashize, amabuye ashobora no gushiramo kandi abaturage bamye bayakesha imibereho. Rero hagomba kurebwa ikindi abaturage bakora bamye bacukura amabuye y'agaciro nk'uburyo bwo kubaho. Ni ikintu cyo kwitabwaho niba hari indi mirimo yahangwa bakareka ubucukuzi butemewe. Take the place of the illegal mining. Abaturage bacukurirwa mu mirima bitemewe n'amategeko bakavuga ko bidahagaze bishobora kuzaba bibi. Izo nsoresore zikomeje ku uwo murindi n'umurego bafite nta mutekano twagira, kuko biramutse biyanze bazadusanga no mu ngo bakadutera bitewe n'amafaranga baba babonye, kuko twebwe ubwacu ntabwo twabyirindira, ahubwo ntituzongere kubegera kuko bashobora kutwica kuko bafite ibyo bikoresho nyine barimo kuhacukuza. Ariko Bwana Kanyangira wo mu kigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda we akaburira abakiri muri ubwo bucukuzi. Niwe
bajya bakwishora ahantu badafitiye uburenganzira, kuko icya mbere ubuzima bwabo ntabwo baba babushyira mu kaga. Icya kabiri, uwo mutungo n'ubundi bajya gucukura kuko ntibawucukura neza baba bawangije ku buryo ushobora no kuzana umushoramari agasanga warawangije. Mu 2018 nibwo mu Rwanda hasohotse itegeko riteganya ibihano bikarishye kubafatirwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko, aho w'ikirombe cye cyahitana abantu afungwa kugera ku myaka 7. U Rwanda rugerageza gufungira bamwe babikora bitemewe n'amategeko, ariko bikanga bigakomeza. Zimwe mu ngaruka zikunze kumvikana n'impfu za hato na hato kubabikoramo. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukugira ubucukuzi bwa kimwuga mu bihe bya vuba, ubucukuzi bwa gakondo bukaba amateka. Uyu munsi mu mateka ku isi hashize imyaka 5 igihugu cya Venezuela kiri mu ntugunda. Tugaruke ku cyemezo cyafashwe na Barack Obama mbere yuko ava ku buyobozi bwa Amerika. Venuste Nshimiyimana. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu muri 2015 nibwo Perezida Barack Obama yashyize umukono ku cyemezo kivuga ko igihugu cya Venezuela kibangamiye umutekano wa leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo cyemezo kandi cyari gikubiyemo amazina y'abategetsi 7 ba Venezuela bo mu rwego rwo hejuru, kubera ko uburenganzira bwa kiremwa muntu butubahirizwaga uko bikwiye muri icyo gihugu, nk'uko bigaragarira mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingoro ya Perezida wa Amerika, White House. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko icyemezo Perezida Barack Obama yagifashe bitewe nuko hari igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo cyagaragaje ko kibangamiye ku buryo budasanzwe umutekano na politiki mpuzamahanga ya leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo gihe Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yaramaze gutuma mu gihugu cyose haba imyigaragambyo ikomeye kubera gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaramaze kandi gutangaza ko yafashe mpiri abanyamerika barimo umupilote w'indege avuga ko bari mu bikorwa by'ubutasi, anongeraho ko abaturage ba Amerika bashaka gusura Venezuela